Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membalah pantun cuka erwa untuk Bang Wandi ngon Bang Jakarta prehile saat bek akan balah cit dalam wate yang singkat. Yang golom subscribe tolong subscribe, share, komen, like betul. Oke. Allahu Allah, Allahu Rabbi, yang maha suci lagi kuasa, akan selaut hantu olon di kesino Nabi akhlak mulia. Dengan bismillah nun sambung rawi katrolun ili jabalahaba papal kedua dinolon putih sinambung bi kecut ka erwa rimong genase balasan kabi ngon senang hati kalulon baca wate kudengo masam hansaki dapegarawi dan mehopunca nun balah pantun ngon hate lebih anak emosi kucut ka erwa walau ka begah memacam dali tetap dalam hati ulun terima. Dilon goh mupom di bidang seni belum merawi citan biasa bedangon cut ka ureng ka ali tapi badi pihan tom demuka laga oh malam kunang meriti atuh baku pi metabu cahaya dan karang pantun karya sendiri kan fotokopi lagi ka erwa kasep ke dilelon balah rawi lake permisi bacut ka erwa menyona salah mengabenuhi becet kebenci putus sedara. Betul share. Kajian apa? Kajian yang bentau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.